Reka nongere ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza ukunda ibiganiro n'amakuru bitandukanye bya Haha Ubwenge TV. Ikaze none ku makuru y'uno munsi turibuza kubabwira ko i Musanze abanyeshuri babiri ba kaminuza bakomerekejwe n'abo bikekwa ko ari abajura. No mu yandi makuru kandi ndaza kubabwira ko Islamic State yigabye igitero cy'iterabwoba cyagabwe i Kampala. Ndaza kubabwira ko kandi igihano cyuma wa Ishema TV yahawe cyajuririwe. Naho mu yandi makuru nuko abantu batanu bafunzwe bakekwaho ubwicanyi no gusibanganya ibimenyetso. Ndaza kandi kubabwira ko ihagarikwa rya Sefu wagaragaye yishimana n'ibizungerezi ritari kuvugwaho rumwe n'abaturarwanda muri rusange. Reka nizere ko mwamaze gukora subscribe, like na comment ndetse mugatanga na share ku biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi kuri Haha Ubwenge TV. Reka mbere mu bushinjacyaha bukuru bwatangaje ko bwafashe umwanzuro wo kujurira urubanza urukiko rukuru ruherutse guhamyamo ibyaha Niyonsenga Dieudonné uzwi nka Cyuma Hasani ufite chaîne ya YouTube yitwa Ishema TV. Uyu musore yahamijwe ibyaha bine birimo icyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano, icyo kwiyitirira umwuga, icyo kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo y'ubutegetsi n'icyo gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu. Urukiko rukuru rwafashe umwanzuro w'uko afungwa imyaka 7 akanatanga ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mugoroba wo kuwa kabiri tariki ya 16 Ugushyingo 2021 ubushinjacyaha bukuru bwatangaje ko bwajuririye uwo mwanzuro. Itangazo ryabwo rigira riti ubushinjacyaha bwajuririye urubanza urukiko rukuru rwahamijemo ibyaha Niyonsenga Dieudonné. Impamvu y'ubujurire bwa kabiri ni ukugira ngo hakosorwe kuba yarahamijwe icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umurimo rusange w'igihugu kandi icyo cyaha cyarava mu mategeko mu mwaka wa 2019. Ubushinjacyaha busaba ko hagumaho ibindi byaha bitatu yahamijwe ndetse n'ibihano. Ibyaha Niyonsenga yahamijwe byakozwe ku ya 15 Mata 2020 ubwo yangaga kumvira inzego z'umutekano zari zimusabye kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Icyo gihe yatawe muri yombi akaba rero yarafunzwe gusaza kugirwa umwere n'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ararekurwa. Ubushinjacyaha bwarajuriye maze urukiko rukuru rwemeza ko ahamwa n'ibyaha bine bitegeka ko ahita afatwa agafungwa, aho yafashwe ku ya 11 Ugushyingo 2021 nyuma y'umwanzuro w'umucamanza. Mu yandi makuru kandi yagarutsweho nuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rufunze abantu batanu bakekwaho ibyaha by'ubwicanyi, gukubita cyangwa se gukomeretsa ku bushake, kwirengagiza, gutabara umuntu uri mu kaga no gusibanga ibimenyetso byakozwe mu mirwano yabereye mu kabari mu karere ka Rulindo ikagwamo umuntu umwe. Ni ibyaha byabaye tariki ya 11 Ugushyingo ahagana saa 5 z'ijoro biturutse ku makimbirane yabaye hagati y'abantu banyweraga mu kabari Verida Bar kwitwa Izabayo Claudine kari mu murenge wa Shyorongi mu karere ka Rulindo. Havuyemo rero imirwano yaje kugwamo uwitwa Nyiramayira Epiphanie bikekwa ko yishwe atewe icyuma n'uwitwa Muhawenimana Jean Pierre w'imyaka 21 y'amavuko. RIB yatangaje ko nyiraka kabari ubu afunzwe yabonye Nyiramayira atewe icyuma ahita yirukana abari muri ako kabari. Yatangiye guhanagura amaraso aho yagiye atarukira hose ndetse ahisha na bimwe mu bimenyetso byatawe na nyakwigendera ubwo yahungaga nk'uko RIB yabitangaje. Yakomeje igira iti ibi byose yabikoze agamije kuyobya uburari ko imirwano atariho yabereye. Umuvugizi wa RIB Dr Thierry Murangira yatangaje ko nyiraka kabari aho gutabariza uwatewe icyuma ngo abe yahabwa ubutabazi bwihuse akiri mu mwuka, ahubwo yihutiye gusibanganya ibimenyetso. Ati ni icyaha gihanwa n'amategeko ko umuntu yihutira gusibanganya ibimenyetso by'ahakorewe icyaha kuko bibangamira itangwa ry'ubutabera ndetse bigatuma uwahohotewe adahabwa ubufasha bwihuse bugishoboka. Ikihutirwa ni ugutabariza umuntu ndetse n'ababikoze bagafatwa bakagezwa imbere y'ubutabera. Yasabye abantu bose kubaha ahabereye icyaha bakirinda gukora ikintu cyose cyatuma ibimenyetso bisibangana cyangwa byangizwa, bakihutira guhamagara RIB ku murongo utishyurwa w'166 cyangwa se polisi ku 112. Uyu muvugizi yibukije ko abaturarwanda bakwiye kwirinda kubangamira imigendekere myiza y'iperereza kandi bakihutira gutanga amakuru yose yafasha iperereza kugira ngo umunyacyaha wese afatwe agezwe imbere y'amategeko. RIB kandi yanafunze Muhawenimana
Imana ukekwaho kuba yarateye icyuma nyakwigendera n'abandi bantu batatu barwaniye muri aka kabari. Yavuze ko uyu muhawe n'Imana yahise atorokana na Hategekimana Elia ndetse baza gufatirwa mu karere ka Kamonyi aho bari bihishe. RIB yakanguriye abaturarwanda kubungabunga ibimenyetso byakorewe icyaha ndetse bakirinda kubisibanganya kuko hari icyaha gihanwa n'amategeko. Abafashwe bose uko ari 5 bafungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Bushoki mu gihe iperereza rikomeje ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubugenzacyaha. Mu yandi makuru nuko abanyeshuri 2 ba Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi bw'amatungo KAVEMU batewe n'abantu bitwaje imihoro n'ibyuma babatwara ibintu byo mu nzu ndetse banabakomeretsa byabaviriyemo kuba bari mu bitaro. Ibi byabaye mu rukerera rwo ku munsi wo kuwa kabiri tariki ya 16 Ugushyingo uyu mwaka hagana saa 9 z'igitondo bibera mu mudugudu wa Gahanga akagari ka Gisesero umurenge wa Busogo mu karere ka Musanze. Nsengimana François Xavier wiga mu mwaka wa 2 mu ishami rya Agribusiness na Ishimwe Adrien wiga Crop Science ubwo bari baryamye batunguwe no kubona bahagazwe hejuru n'abantu bafite imihoro maze bashiguka birwanaho aribwo bakomerekeraga muri imirwano n'abo bantu. Nsengimana François Xavier urwariye mu kigo ndera buzima cya Busogo aganira n'ikinyamakuru Umuseke yasobanuye uko byagenze agira ati hari nka saa 9 dushiduka umuntu aturi hejuru afite umuhoro nibwo twabadutse vuba twirwanaho tumufata kuko yari afite umupanga yahise agana aho bari batoboye gusa dukomeza kurwana tumufata ubwo nibwo bagenzi be bari hanze banyuzaga imihoro aho bakadutema byaje kurangira asese muri wa mwobo araducika. Ikigo nderabuzima cya Busogo cyo cyaje gusanga kitashobora kwita kuri Ishimwe Adrien maze kimwohereza ku bitaro bya Ruhengeri kuko imitsi y'amaboko imwe bayiciye. Iki kibazo cy'abantu batera abantu mu ngo zabo bakabiba ibyabo muri aka gace gacumbikamo abanyeshuri ba KAVEMU benshi kimaze gufata indi ntera nk'uko bamwe abanyeshuri babyivugira kuko ngo atari ubwa mbere abanyeshuri bahohoterwa. Aha niho bahera basaba inzego z'umutekano kwita kuri iki kibazo cy'umutekano muke. Nyine inzu abanyeshuri bacumbitsemo avuga ko iki kibazo cy'umutekano muke n'ubujura bisanzwe kuko bazengerejwe nabo. Avuga ibi yagize ati ibintu byo muri saro byose babitwaye ubwo babatemye bashaka gutwara n'ibyari mu cyumba aho baryamye nka mudasobwa amatelefone n'ibindi. Ibi bintu birasanzwe kuko buri gihe bahora batwiba nta cyumweru cyashira badatoboye inzu uyozi muramutakambira ariko nta numwe barafata kandi twishyura amafaranga y'umutekano. Atubuse ko abo banyerono ntabo tubona muri rusange. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busogo Kangabe Marie Claudine aganira n'ikinyamakuru Umuseke yavuze ko abanyeshuri batewe n'abajura nk'uko bajya kwiba ahandi gusa ngo bafite irondo ry'umwuga kandi bakomeje gushakisha abakozi bakoze ibi. Avuga ibi yagize ati batewe n'abajura bashatse kubasanga no mu cyumba nibwo birwanyeho kubera bari bitwaje ibyuma n'imihoro barabakomeretsa ku maboko ariko ubwo abaturanyi babatabaraga abajura bahise biruka. Kangabe Marie Claudine yakomeje avuga ko bagiye kurushaho gukaza umutekano byaba ngombwa bakongera bakora irondo ry'umwuga nubwo abaturage bavuga ko batajya bababona. Abonera kwibutsa abaturage n'abanyeshuri kujya abatabarana kandi bakicungira umutekano. Yibutsa abanyeshuri batuye muri aka gace kujya bataha hakiri kare. Iki gipango kimamo aba banyeshuri barenga 20 nubwo batahegereye mu gihe ngo kugira bamwe babyumvise batinze. Uretse ibyo abanyeshuri bari bafite mu cyumba ibindi bikoresho byose byo mu nzu byaribwe. Abanyeshuri akaba ari bamwe mu ba Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi bw'amatungo KAVEMU baba hanze y'ishuri. Ubusanzwe mu quartier akikije Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi bw'amatungo ngo ntabwo habona nahamurikiwe n'amatara yo ku muhanda ntabwo abo bajura ngo batinya kubahohotera abanyeshuri. Icyifuzo ngo nuko mu bice bituwe n'abo banyeshuri hakazwe umutekano kuko hari igihe biba ngombwa ko bataha bwije. Naho mu bindi biri kugenda abigarukwaho nuko umutwe w'iterabwoba Islamic State umenyerewe mu burasirazuba bwo hagati watangaje ko ari wo uri inyuma y'igitero cy'iterabwoba cyahitanye abantu 3 barimo abapolisi 2 mu mujyi wa Kampala. Iki gitero cyagabwe hafi y'inteko ishinga amategeko cyakomerekeje abantu bagera kuri 33 barimo 5 bakomeretse cyane.
Islamic State isanzwe imenyerewe mu bitero by'iterabwoba ku rwego mpuzamahanga, aho uyu mutwe wigeze no kwigarurira uduce tumwe na tumwe mu bihugu birimo nka Iraq ndetse na Syria. Polisi yatangaje ko ibitero bya Islamic State bikorwa na ADF, umutwe w'iterabwoba bivugwa ko ari ishami rya Islamic State muri Afurika y'Iburasirazuba, uyu mutwe ufite ibirindiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho mu yandi makuru nuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda rimaze gutangaza ko ryahagaritse mu gihe kitazwi Niyonzima Olivier alias Sefu mu ikipe y'igihugu, nyuma y'uko asakaye amashusho agaragaramo ari kwinezeza n'abakobwa. Bamwe bakaba bavuga ko igihano gikwiye uriya mukinnyi kitari uguhagarikwa. Ubutumwa bwo guhagarika Sefu mu ikipe y'igihugu bwatambutse kuri Twitter ya Ferwafa mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki ya 16 Ugushyingo 2021. Itangazo rigira riti Ferwafa imenyesha Abanyarwanda bose ko Niyonzima Olivier ahagaritswe igihe kitazwi kubera imyitwarire idahwitse. Ati tuboneyeho kumenyesha abo bireba bose ko Ferwafa itazihanganira uwo ari we wese uzagaragaza imyitwarire mibi mu Mavubi. Nyuma y'iriya tangazo hari amakuru yamenyekanye ko ikipe y'igihugu yahuye kuri hoteli aho yari icumbitse batazi ko Niyonzima aho yabaherereye kuko bari bamubuze. Nubwo rero ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryatangaje ko uyu mukinnyi ukina hagati yazize imyitwarire idahwitse, ntiyigeze yerura iyi myitwarire mibi yatumye uyu musore watsindiye ikipe y'igihugu igitego ahagarikwa. Bamwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru bavuga ko uyu mukinnyi yashoboraga guhanwa mu bundi buryo butari ukumuhagarika mu gihe kitazwi kuko asanzwe afite impano, ndetse ngo n'ikimenyimenyi akaba ari we wagerageje gukora ibyananiye abandi benshi mu mikino ikipe y'igihugu imaze iminsi ikinamo kuko yabonye igitego rukumbi. Reka mbashimire cyane mwese mukunda ibiganiro n'amakuru bitandukanye bya Haha Ubwenge TV, mwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu tukugezaho umunsi